Mantap. Hanya liling rojura mereka tanggai. Mantap. Ay di dok panditay. Sini hawalo ini tuan ida inatay. Mantap. Ang jatuh nabi. Ay di dami nakit di gereja. Hawalo ini merong ambil bahwa hawalo itu ano. Bagus tanong. Ay. Bagus tanong. Li pujol ma. Ina alas saya berluas son arti. Sila kini. Kaholong yun. Kondisi nga rado to. Di Orang gajang daw. Kaholong isang dia lo. Gabi mo na kita, jadi so may cerita ni Manny sila nakakanya ni. Very masuk kini. Masuk ko man on to you di Philip. Mahina to. Ay. Isa lamang parang udah. Bangay dok koncongot ceritay. On na mapenja na palingga jahat na seluruh portiwes sude na madiulon akan na melarang agama. Pemerkosa iya, mabu iya, judi iya, mencuri merampok, membunuh sude. Ada tertutup memang tu merohana yang bertobat. Tapi terlebak mana yang berbinggung. Tak ada lagi itu datang roda depan dia. Asa harus conok kini jodoh cah. Pas. Aswa masa itu betul tobat. Merjani dama pada dia. Jadi amang inak unak kamu mabia. Tu simbolis. Alana di dia pedong di jodoh pedong go simbolis na. Pas tu amat tain. Tu putus mebotok. Lah mana tonga-tonga. Sabi makatay pada dia lah, tonga-tonga. Suwak songan itu tonga-tonga nak setok di mana? Tapi dah tu pudi. Di pudi pe amang tong dorong nasi dai nak. Ibu hoto. Tu dia pele boto. Lah mana keluar. Tu kacai. Suwak songan itu sak kacai manilik-nilik go do simbolis amang inang nak. Tabe mana? Teh, di jono pe ang simbolis. Nyok pe simbolis do. Di mana dah? Apalagi pening betul banget. Asal betul, jono mana? Di jono masih bonus. Medio kamera iba bego yang datang. Nang cocok kau kamera mi ba? Do dikacai pernah mereng-mereng aman tong do adong ina. Nama di mana? Nama katayok si bonus. Aku. Nama itu poin lah. Acim ke ba? Dia jangan minta saya dari ini. Kan ini naik kan di tas surat itu orang mulai pas tak pipi kiri lihat pipi kanan. Buang iya naranya tahu. Ini tak pernah semek do. Sebodoh. Orang duk pedite sungguh ni sah. Saya nama di mana dulu? Jar turun melawak pedite. Apa sah? Tidak pedite. Berikan yang satu lagi. Merek pedite. Lanjut cik nak tahu di mana? Lalu Allah murka. Jam. Lepas si mana kiri dah? Tadi lihat kiri ni dah. Lalu Allah murka. Tinggal cerita.